Akhir cerita aku yang kau sakiti. Kita selama-lamanya. Sekiranya tahun lepas merupakan hari terakhir bersama, berpuasa bersama, tahun tu rasa masih baru je rasanya kan. Dolly Parton now has a children's hospital in her name. So you know how I love when celebrities Is from west, with speed 20 to 30 km per hour. Minimum temperature is expected to be at 23 degrees Celsius. Meanwhile, maximum temperature is at 34 degrees Celsius. That's all the weather update for today. Thank you. Thank you so much, Faizan, for the weather forecast. And this is Red FM English update in Sarawak. Okay, if you are going out and about, it's better for you to check the traffic update and also the weather update. If you are unsure about the weather update or missing a little bit of the information, maybe you can go to their Facebook at Meteorology Department Malaysia. Dan kini hatiku Bumi tu bukan macam smartphone. Mun rosak, si dapat tekan restart button je. Sampah buang suka hati, air pipe biar jalan macam sungai. Tu bukan game. bunga, ingat kau bunga, pandai-pandai. Datang ke Selangor dan dia bermalam di rumah anak saya. Dah lama tak jumpa besan saya ni. Kiriman daripada Wan Latifah yang berkongsi tentang dia ni betul ke tak betul. Masa tengok dia punya soul, bagian soul tu yang ada soul online tu ada berapa? If you want something you can ask me darling, and you started laughing because you think Okey, doktor sebut tentang psikiatri kan. Okey, yelah bila orang anxiety dan sebagainya dia akan menunjukkan simptom kan, macam tiba-tiba melumpur ke apa. Maksudnya kita nampak. adalah Monday ke 2 pagi Y setiap hari Sabtu, Nyentuk Akademi 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi. TFM 在内的沙洛越媒体和各位听众朋友的。Bulan 2, Rumah 2026, PGA Brigade Sarawak dan nak kalung jatuh pertelok kes. Dahin, lim dah.